Učimo se filipinščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Lalagyan ng pagkain. Posoda za hrano. Baunan. Škatla za malico. Supot ng pagkain. Vrečka za hrano. Supot sa freezer. Vrečka za zamrzovanje. Plastik na pambalot. Živilska folija. Pambalot na aluminyo. Aluminijasta folija. Paminggalan. Shramba. Kabinet sa kusina. Kuhinjska omarica. Drawer sa kusina. Kuhinjski predal. Estante sa kusina. Kuhinjska polica. Lagayan ng pampalasa. Stojalo za začimbe. Klip ng supot. Sponka za vrečko. Sabon panghugas ng pinggan. Detergent za posodo. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Detergent za pomivalni stroj. Makinang panghugas ng pinggan. Pomivalni stroj. Espongha panghugas. Gobica za posodo. Sipilyong panghugas ng pinggan. Krtača za posodo. Sipilyong pangkuskus. Krtača za ribanje. Pangkuskus. Čistilna gobica. Patungan ng pinggan. Ocejalnik za posodo. Lababo sa kusina. Kuhinjsko korito. Salaan ng lababo. Cedilo za korito. Tuwalyang papel. Papirnata brisača. Basahang panlinis. Čistilna krpa. Wipes na panlinis. Čistilni robčki. Ispray na panlinis. Čistilni sprej. Bot ng spray. Pršivka. Guantes na goma. Gumijaste rokavice. Basurahan. Koš za smeti. Supot ng basura. Vreča za smeti. Basurahang pang-recycle. Koš za recikliranje. Lalagyan ng compost.
Kompostnik. Walis. Metla. Pandakot. Smetišnica. Basahan sa sahig. Talna krpa. Ispray na panlinis. Lalagyan ng compost. Sipilyong pangkuskus. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.